bafowethu ikhona ingoma njengamanje i200k ngama-hour nje ambalwa izoshaya imiliyoni per day. A few moments later. Uyayiva ke ngoku. Ukho baba. Ukho baba. Oh my God. Shudle ngawuphela ibheki number 1 phela ama trendings ha. Thini lo muntu lento ayikhuluma yangizwa kodwa kulokho ebhizi ngeyitatata sitatatata lalela Uyayiva ke ngoku. Uyayiva ke ngoku. Ukho baba. yeah.